Pa veoma smo zadovoljni zaista, evo, mislim, radimo na ovome godinu dana tačno, pola godine već veoma intenzivno jer je velika logistika bila organizovati sve, gosti su smješteni u 7 hotela, na 3 lokacije se sve dešavalo, Porto Novi, Luštica Bay i Porto Montenegro, a bili su smješteni u 7 hotela, kao sam rekao, koji su One and Only, Čedi, Regent, Porto Palace, Lazure, i onda smo ih sve morali skupljati zajedno na pojedinim lokacijama. To smo radili uz pomoć transfera drumskih, onda vodenih, glisere, jahte smo imali uključene, tako da zaista je bio onako jedan veoma lijepi spektakl sa puno različitih dešavanja i aktivnosti. I evo do sada, pošto imamo još jednu aktivnost, to je Red Carpet Closing Ceremony, kada trebamo sve onako lijepo da završimo i da zaokružimo, do sada su zaista onako ljudi prezadovoljni i prezahvalni što smo ih pozvali i uživali u ovom. A imamo i tekako veliki značaj i uticaj na razvoj luksuznog turizma u budućnosti u Crnoj Gori, jer smo upravo i potpisali memorandum o saradnji sa Quintessentially, Southeast Europe. Quintessentially je najveća svjetska grupacija za luxury lifestyle management i jedina u svijetu koja pokriva, čini mi se da sada ne bih nagađao, ali preko 40 zemalja. I mi smo upravo potpisali memorandum o saradnji koji će se realizovati u sljedećem periodu zarad unapređenja Crne Gore kao luksuzne destinacije upravo. Naši gosti su bili iz Forbes Travel Guide-a, Leclerc Dora i mnogih drugih vodećih agencija za ovaj biznis u svijetu, tako da zaista smo srećni što smo ovako dobili odaziv i čak prve godine kada se održava. Tako da od sljedeće godine i u narednom periodu ćemo je samo unapređivati. Definitivno pripreme samita za sljedeću godinu, onda želimo da organizujemo meet-upove za luxury segment Crne Gore, da više umrežavamo ovo tržište, da ih spajamo, da budemo svi kao jedna velika reprezentacija i porodica koja će biti veliki ambasador u svijetu Crne Gore i luksuznog tržišta, ali također i okrugle stolove koji imaju veliki značaj u unapređenju upravo svih važnih stvari koje su za Crnu Goru, koje su prepreka upravo na tom putu ka podizanju usluge i cjelokupnog doživljaja putnika svih u Crnoj Gori.